Ya, tabe ki Pak Perangan itu keluarga kodok sambali mailebani batina torambung, keluarga Mandila Biung batina bara damai Pangleon, keluarga Rambulangi Romai Tumakke, Mama Jepri Mak Bumbun laku Pak Salpa damai Malimbong Balepe, keluarga Sakka batina Asi Jomai Bara Kayosing Palesan Tua, Nenek Limbu Bara Sambali Mai Pendang, Nenek Ulang Bara Inde Busia, MK Tangaran Batina Bara Damai Unusalu, keluarga Samara Mabumbur Lago Bapak Salpa Palesan Tua. Kurang semangat. Keluarga Terambung ya Batang Teh Romayawa, keluarga Koto Pak Padadi Terambung Domayawa, kemudian keluarga Asi Pak Padadiwara Indonesia, kemudian Dedi Bimeloi Nina, keluarga perempuan Apa Sirondong Bati Rambulangi yang betul di Bimeloi. Baik, itu mau di ruang oleh. Atau si Bitli.
De masker mo ba? De masker mo kan, Be? Akan kita pasok kami. Kami ibu. Ada Min. Tidak, tidak. Sebentar. Iya. Hei. Nabi. Senin to na ko to na ko.
Ya, tabe ki Pak Perangnya pitu keluarga Mandila Bati Nabara Domai Bala-Bala, keluarga Pangulu Pak Parari Mandila Bati Nabara Bala-Bala Burirang, keluarga Topondan Bati Nabululangi Jomabara Polo Tondok, keluarga Baroti Pak Padadibara Sang Yoka, keluarga Simba Pak Padadibara Kolean. Halo. Kita nak kata hari dapat tondokan teh. Kita makan dapat tondokan nih. Ya teh nanginan mangke dibagi. Ya teh tansi mak basa tak basa. Di sini teh ambil tondok di kemudian di Petambangan teh teman-teman teh kalau saya anak Lembangan teman Lembang apa mau naik? Ya teh langin teh ngeteran itu apa yang teh soal majelis. Ya teh amalan dari ujung-ujung kita tamu. Ya maaf, tamu alam kalau dia nak lupa tondok. Ya di kebaran impukal di desa dan sangat nadio. Jadi mbak param tuh aku semangat. Ya tuh anak pengen beliwan no. Wandai kapitambangki ang surga sukwa di umase di Kamoro. Isangko ang udara ko kami dito sa Nakasan. At keluarga tulong kawan semua rumah baru. Nanti nonton di Rusia. Kami bersama nanti terpahaya dan kegiatan mati kami. Itu angka unanta kami saladasang melodi itu mengkaruanki. Yang tonggo si taruna Allah yate. Aku bersama siapa terpahaya. Amin. Dia boleh salah dia. Ini bidira. Kok sambe?
Tetsu kayak gini. Apalagi dia matang namo. Yo, udah di masker dia depan. Bang, itu bawa ya. Apa dia bawa? Beda baik. Saya tahu dia. Beda sekali sama dia apa. Ya bang, belum penyoto. Mantap. Oke. Ya.